Sinering dewang kromamre katutupan mekomandong petang dedet lele munan amat tengi ngarso foto bumi langit gunjang ganjing tumekening tri luku nalekana saat mangkin ari ngumber mungkin temur saampuna mangkin ari ngumber mungkin temur sonar epon depak dek bengabeng saampuna mangkin sonar epon depak dek bengabeng antet tiki madengi boleh mangkin de alamar cuputu sekak di memangkin padeng alamar cuputu lebih-lebih padeng nagara Diorawati Nagara Drawati silakar eko serengan Prabu Bathara Krisna. Prabu Sri Bathara Krisna ngagungi putra sekasebut Siti Sendari. Siti Sendari ampun langkung 3 bulan banika ampun abe bekalan asarengan Raden Abimanyu putrana Raden Janungko kasastrian Madukara. Milana mangkin catur ning kapotren epon Nagara Diorawati sekak dimamangkin pangladin epon panika biang sebekal tos ngantos mikiri Dewi Siti Sendari panika ampun tak paliman dek Nagara Diorawati melana mangkin salangkah dulangkah pangladin epon panika sebekal nojoni dek kapotren epon Diorawati. Halo, dadah. Pancet bila keluar insun ngagaruduk Mas Dewan ngartian mon cahar ben cak sulam bila bon si ambo gelo oh bola mon karing mes lemes tak laten hanya manusia gera aja tengku Mas Lutfi ndak kasih gera si oh Mas Lutfi nika barengi bersalamet kanca bun kaula nika lambak pacaran bun kaula. Etina dungan dung kaula tina bini kanca. Poh bila ngandung oleh 3 bulan etina. Poh parca jaung kumun Lutfi kanika. Engkiongku kanika. Ajak pun lakona elorong. Bade cak ocaan anak-anak antoh. Bila pun alako super di mana-mana mampir jana. Sih. Barat ngandungi orang, teman ngandungi orang. Ini kabukti nak kaula won. Wah, madak Kang Lutfi, cak nyawera boleh tiga. Nika napa acara napa nika? Oh, ulang tahun akikah. Hah? Oh nyonat, paran yang deleng ngabekopok waning di. Jauh waning. Saya sunat lalaki wabi nih. Oh, babi ini sunat.
Ya madek Pak tepak. Walhamdulillah. Tak joget ada ki Kang. Para nying nyatur bendeleng aku lah tak ngeding kan. Kau lebih aku li. Malar moga ten kula moci adek kasih sunat. Malar moga tetia putra se soleh. Lanjeng umur murah rizki. Pun apa silakan tetiniat epon aring sepona kong langkong malar moga teka hajat putrana. Tetia macelep dek karing sepona atau roh adek karing sepodo. Nah, amin amin ya robbal alamin. Sih tak kalah kapangajian. Jadi itu yang mungkin kaula tak pati malam. Jadi napa kaula mungkin ajo gitu. Pompong kalam piki anyar. Ini kaburu mele kaula beeri cairan nembon. Ya, lakuna kemisan. Jadi kena bila pun napa nyamana saminggu penting kaula kena. Setoran nampun kena catat ben. Bila pun per hari minggu berak mulai Senin sampai ke Sabtu terisi semua. So bungolin nata anak kau berak korsokor majer otang. Cak pun makin kaprah. Bila pun hari Kamis napa kerua mekar. Bila pun hari napa kerua boleh syariah amarta lengkap jompok. Keongko. Bila kau lebet nih kan jenengi sekolah nih kadok temur sekolahan. Pol kompol muslimat akodungan kakapi. Kau lebet akompol ambu kau le. Jangan kau lemik apa pengajian salawatan nario. Bilang pun mancing kapi. Ya aku bersumpah jangan sih akan bayar tepat waktu. Aduh hari akompolan mekar ya jangan bula. Po apal ring narokan. Nih kadisa narokan ke. Angke. Narokan biasanya semak-semak kacukok-cukok sibuk mapan. Bagaimana deki balai ni, kong langkung delengah, hujan kacukok tasik. Jadi tore mata pati malam, kau le aja kita, napa anyanyi napa ngicunga kau le. Ngaji yo? Anu asar wo, berinto. Ada nak, dua-dua. Halo Mbak Sinden. Halo Bia. Tanah pula mik toro tiga. Entar. Madak pula ajoget tiga nyanyi ke? Oh ajoget. Ke pula ajoget. Tapi saweran kadua. Ke poci nama terbanyak amat. Ke mata pon. Ke bon, jangan ke dia bon. Tak kebaya poro, tak nangis sama lolo, tak kebaya poro. Sama lolo ate bule pon leso pasake malolo ate bule pon leso pasake malolo bule atina
anu Mas Lutfi Kemaroyo. Pancet monhar mesti ngembo. Bujang kasih bu sembuhan monhar. Aduh. Oh, nyamana si cakoy. Pada wi sulam pada si cakoy wade. Duh, mun mikir tina jo Siti Sendari ni kapon 2 bulan, sabulan sabung Paleman. Lah, kau lemak sial bodoh pun apa nih kah? Ebak telepon mangkin sika di mana? Sri Bathara Krisna si bekal ngadep dek panglatin epon panika biang atanya amas tena tero oning berkabaran Siti Sendari panika pun langkung sabulan panika sobung Paleman melana mangken ngagredep jalan epon Prabu Sri Bathara Krisna si bekal ngadep dek panglatin epon panika biang. Prabu Sri Bathara Krisna nalindra nagara Dyarawati ampun tanduk dek kapotren epon Siti Sendari melana mangkin ampun adu adep asarengan panglatin epon panika biang melana mangkin kasokan badi matur kaben epon lek biang duh Gusti ngaturake sembe songkem den kula dek panjenengan iya etarema sembe songkem mabaan muga dadi jejimat ning eten aten engko estona kok duke ngadep dekna kurang lebih sabulan abide ari yang kok tak nangale Siti Sendari kelaben bekalah Raden Abimanyu tak amit dek kasengko apa amit dek kabeen je entara dek matojonnya ditingkok terotawa sabab odik siang kelaben malam area kelaben been ning iya dina ning iyong koran ning etaman kelaben been Siti Sendari apa amit dek kabeen duh Gusti istona sapa nikah tinaju Siti Sendari panika amit dek ten kaule
Noro abekal Raden Abimanyu dek kah kasastran Madukara takok matora tibik dek panjenengan dening den tau lepane ka matora dek panjenengan Gusti takok jugen kak dinto ampun tapaksa den kula takok dedukan epon panjenengan. Oh iya dadi Siti Sendari Arya noro bekal dek Madukara. Cuma kok heran dek Siti Sendari mak pas tak amit dek kasing kok iya ngak ria bayi biang ya sengak je gening edina aga bes salameten temar kampeng bencik pamate-mate engkau bekal nojona dek kasastran Madukara entar dek ale Januko beremah pendapat tadeki rempek ning kasastran Madukara sabab lasi kadua pada lebur kok pampit dek kabean biang ya engki nyarah ya tore panjenengan Gusti ya been ka ongkoran aga bae salameten. Mangken tak ecator enak herdioro hati ecator mangken ning eka sastrian Madukara sekak di Maraden Januko kasokan pediapol kompol yereng klaben panglatin epon Kelora Semar Bagong kasokan pediapol kompol Raden Janoko iereng kelabun panglatin epon Kelora Semar Bagong ajelen abeli mangkin. Ya, mata. Oh, ya. Iya, kare dua ngikin locot. Sesonatore bojiogi malar muka parengan alancong. Ya. Anceng umur. Hari. Terparengan arajeng giu. Rajekena. Jangan kok nyempengan abon jong. Sia saler rebut kamu tak nyempengan abon nah. Tala tadi kakak mat tahu nah. Kemana nalalar ya? Ini untuk ada rumah tuan nalalar ya. Tore kau lengi junga, mongpong beda senyamana Tommy Production dia. Si tau. Beda gojel ayu tep layar gift sekelasnya tekak topi tak napa jana wah donat kok bode donat disabuk donat tuh wah paus wah oh itu pak kateraan paus yang ngitek teman mawi Riyo kak goreng kopi
ngadep meja ra ono jajane ojo percaya karo prawan saiki ra duwe blonjo ngamuk tanggane seesonat malar moke parengana becer rezekina tuan rumah manter nyawer hey agoyang makasih ya. Ai tako anak napak roy. Ikut sih. Oh dia tuan rumah ya Allah. Anak. Hah? Bang kita nak anak gila yang mereka kapia ada punya seteler. Kakak kau dah ulang ni yang jaga aja. Tuan rumah banyak kendu ibu. Panang dia boleh lubang ayo. Ya, beremal. Rek, ayo rek, melak. Oh, berdekit pason loncat ewan kok. Melaku nang tunjungan. Alamot samyo sugeng para rawuh mangga pinara ingkang kesenian kula seni topeng macan putih sumber kolak kalong kuan bok lancar muni nomi saing kekerang kaula nyamporna aki sakanca dari awal sampai ka samangke nyon sapa dari maksud sekar pelian ring mulja dari maksud mak sekar pelian ring genteng ketingkan ning gula malah depote searep kaula tak sakalian ring ganteng teroning apangke boleh doreng seganteng apangke boleh
dak remah rasana tika bulo dak remah bulo rasana tika le sabulan do tada maina dari berak dari kending berak dejena lukulu pada setang kuwa raja asmae pon kuwa pacutan potre koneng atapa dalam kuwa sepeteng tengah malam sapa orang segenteng Joko dole se aku sweni potrana ebu se ase medi aun jan gue bangken wah, badau seto, cakila bantau. Ano jeng bojangan beremau no. Pesen pak, pesen nambah na. Entek lon. Ani kabonik ada keran na di kula. Badau setong, gua raja terus kakoncokna. Seson ada banyak mana pak? Hah? Kemarka? Arka? Sini kah? Ini. Arka sekarang kelas berapa? 3. 2. Kelas 2 SMP? Oh SD. Minta uang sama mama. Ma, Paman Semar minta uangnya gitu minta. Aduh Arka minta APC ibu kia Paman Semar mak bareng Arka seesonat nyamana Arka orang ngagenteng talebet sakalangkong de Arka Imam pelka terongi nomang monsan misan pula aoleng pokok pula sambisau bintang 7 maksudnya. Bada setong gua raja terus kakoncokna gua pacutan asmae pon sakalangkong paparengan sakarangkong adu paparengan do malar muka tertejaan mak obi baik jeng lajengan daun nanangkang ker pekeran bula sami nangis
tak gepak tabuk engkau ya. Oh, sambil nanti apa gong wit. Gong. Kasong lah gong. Demuk. Bamarah jong. Bule galau man. Sek bagong. Ha? Galau bule. Anapa ya mak ikut cak galau tika? Tina laki bule. Ha? Apa nih tina laki bule? Tina laki bule berpacar. Oh, bon pacar rai tina laki. Engke. Ah, jangan kok bawa lah tina laki. 3 gelak dah kawan. Bawa gelak lah. Datik ke dia ke? Iya. Kewon bule on laon al. Anu apa yang? Acele nawa man. Ha? Lah namun pada sampai dah motor, pak beda motor, pak kencang jong. Kiba nyanyi-nyanyian mula ni. Nyanyi apa? Patenang pun tahu cahar kene pun. Oh, patenang iya. Patenang. Kemoga bahagia Hasim. Beli syarana dia. Iding ka pertika pekan Asik. kabina Asyukur deka Allah Bule norok bunga Manter langkeng saterosa Bentak atau gara Rumah tangga sateje Untuk kejujuran Benih cuma belinca Tapi kesetiaan Kemoga Asik. Bahagia Yeay. Cari dalam potos papake sakit apa pun angke tade atare tanah bule tak soa cetoro fitnah bentar sesala Bule mon andi salah detika nyoon sapora sabeli kesalahan tika bule ponnya poda poci bule kamu kesenang Asik. poci bule kamu kesenang tika benlakena rumah tangga sateje Buto kacucuran Benih cuma belenca Tapi kesetiaan semoga bahagia. Nah dia lu pak. Oh, Nah ke dia lu. lambat. Pentang. Emas lambat pun. Pentang. Oh, Tahu benih lambat. apa? Telat. Oh, si nyangkoloti. Benih. Ya tahun tahu. Cong. Napi. Si napi. Aduh mbok. Kia,
Mun nabok aja nabok pajengan nah. Ba nama lagi. Agak lindung boy, agak leber. Ada karambu raju. Ya, kan ini kok ganggu kasyutingan gitu. Ternyata sedut nonton. Ada lah sponsor bro, kat bro. Oh, Iya. Gong, nape? Arya macan putih tak le mulai neng enarokan. Engke. Baik narokan sedisa, sedina. Aryanya mana apa yang orang mon tak niser ka bangkitnya macan putih, mon tak lebur ka bangkitnya macan putih, tak kira pada teng denak jong. Engke kerua tak mulai dinto. Tika tak le mulai neng bentengan. Pentingan swalayan apa? Si. Todu sia tika. Billahi tak tahu. Ongguan. Alfamat. Si Alfamat. Tika tahu ka jembatan roh. Geledak. Nah, Hah? belok kiri. Belok kiri. Kan bodoh bungkana kesmis kerua. Malici. Malici. Tika sabedan di mana sabo? Isa ini seneng malici. Nah, berumah. Ya jayoros. Jayoros. Sandal lah tak kerta orop tika. Ada Pak Satpol PP ngok roh. Makanya pak dungen luar bibik tika. Gong. Tapi, Ayo malam Satya masyarakat Indarakan acaranya nyonat. Nyonat Ngoncak naring Madura arang Islam magi. Islam maki potrana. Islam magi putrana. Mayu gong. Ananda sesonat area pocieki tertetia anak yang berbakti kepada orang tua. Angke. Atau anak hereben bangsana. Oke. Aku nada ke masyarakat lingkungan enarokan khususnya gong. Langkong dek ke agama na tangke. Ba iya abok ya karing seposi dua. Nah, kene kok sepenting man. Tak nanyari guru dek emak ikut pengajian, travel dek emak, tapi karing seponan niko tak bagus parjoma. Bagus. Nah, sebab nape kuncina audit itunya niko man, setetia bunga dalam itunya dalam akhirat. Niko ring sepo dua. Ba iya nak. Barokah paset banyak jong, tapi tompok na barokah ada pada neng ibungko. Pada cau-caan surga itu ada di telapak kaki ibu. Sana tuh banyak yang tafolik man. Oh sangka sana ki dek emak tak alarang dengak kene ko bagus malah. Ba iya. Nah, tapi kok tuh pak bagus karing sepo dua na kelu. Iya jong. Nah kene ko kunci. Ba kunci utama jariana. Lah. Pada cau-caan murka ilahi, murkanya orang tua. Angke kerua man. Bila kau sayang itu kepada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Nah, ring Satya buat dalam ibu jari yang mulai gelak jong. Oke. Jari tak cecer bareng orang Islam. Ayo engkau Satya nyanyi Islam tidak kabakna. Siapa tahu, bak nada apa ya lain are lain bulan bisa tangkep boleh dina. Angke. Lagu na gampang. Berapa? No nane. Bas. Nah, other September Si hari. Wah. Kenapa? Gelak tuan rumah nama si anu tamu ya ada gelak man. Banyak tamu ya gelak man. Boy iya jong, banyak tamu iya. Tapi tak pada gimana? Maksudnya? Antara tamu sana nonton ben lambak. Iya. Ben lambak kan tak nonton kan tradisinya kan lain ben si lambak man. Boy iya jong. Nyamana apa ya kehidupan ini menurut tahun sajen maju nah. Oke. Contoh kerja satya kerja lah. Kerja nek kinian kan iya kan. Oke. Kerja selambak ben sesatya cek penting lagi. Oh mun selambak kan. Mun selambak ndik pes 100.000 jokok. Oke. Mun satya 100.000 jak kerja nak. Berapa tak nutut? Mata akar karkasih raja. Nggak gini kau nggak. Akan mangkana. Mon sesatya nak simple. Berapa? Arya kata rupa sakone. Sakone. Si penting tamat boda kana wonganna. Mun lambak jong. Mun lambak tuan rumah boda ning itanian. Pas se aja ke tamu boda ning ila penggelidik. Oh nggak gini kau. Boleh terus nggak gini kau. Selambak. Tradisi selambak roman terus sakia pun boleh waman. Oh iya mah ada pompongnya nggak yang kok. Ya 3 tahun apa? Iya. Misalnya satu engkau bak na parno misalnya. Oke. Bak na nangidin nak engkau nangi luar risak jong. Bermaksudnya yang luar berumah pula. Nekuk tong. Apa patrola? Tong bawa cidak ke patrola ya. Bawa cedak kasih patrola. Engkau beli siapa na? Bawa beli. Maksudnya tong lebih letak tong. Oh cedak. berarti ada tamu. Cedak tong gini kok. Cidak ke bak na.
Tanah bola masyarakat. Berarti beda tamoy. Apas engkau anyi Oh. na nyampit. Tadi tamu ya tak buat dakang gimana? Ba Arya mak nyari kalkon mata kana dia. Bah, beremana? Tong-tong ngasih tapu beni cerak ke tua anu na tamu ya. Oh, tadi tamu yang nyambi dong, saya tak buat dakang dong awas nggih. Cerak ke na. Beremana dia? Lagu nang Arya. Beremah. Na no nane nano. Pas. Nano nane nana nano. Nah, kan ini bukan bini nanti kaman. Sur apa di nana ya. Na nena nena no. Nah, mulai nah. Bina buduk na. Ya. Oke. Wadah. Misalnya engkau satia buat na tuan rumah nang engkau lagi luar. Boleh tuan rumah. Ya. Hewan. Gong tamoya datang. Nane 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 nana. Gong tamoya datang. Nane 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 nana. Aduh. Nyaut. Bah. Nyaut tak beremah tiga gelak kan julai nana man. Mun langko arah kita senggaan beraknya mana. Nyaut tak beremah. Mun lah gong tamoya datang. Penyaut Beremah. mun pon datang amparete. Makasih ya nak. Oh, makasih ya dek. Iya. Moga panjang umur. Gong tamu ya datang mun datang amparete ker. Oh, nggak gini kok. Kompoya dulu nggak ada borodok temur boleh gelok. Tak tahu ya sep-sep kaya. Puh. Gong tamu ya datang. Lamun dateng ampare teker. Gong teker peda. Lamun peda ampare teker. Arya. Arya, sukon ulo nama Pak Salbut kana Ria ya. Di kaborom mana? Sorong pare teker. Tamunya datang. Pas. Tamu datang. Ampare teker. Ampare teker. Ane kok dateng boleh Mas Lutfi. Tentang lun. Pas. Puh. Contang nggak boleh. Iya. Alhamdulillah. Pas. Oh, tamoya datang. Lamun dateng ampare teker. Gong teker peda. Lamun peda tambel tetel. Oh iya. Benar apa enak? Oh iya. Ai, itu kemarin ya. Iya. Iya iya iya. Gong tetela bau. Lamun bau tambel tetel. Oh bola ya. Gong tetela bau. Lamun bau oh bola. Bagi kabate. Berapa kelawan? Gong tetela bau lamun bau bagi kapate. Oh, makanya Kang Gewan. Apa? Bagi kapate. Gong tamoya dateng. Lamun dateng bagi kapate. Boni tamoya bagi kapate. Nabe? Gong tamoya dateng lamun dateng ambare teker. Oh, lamun dateng kapate teker ke. Gong tamoya dateng. Lamun dateng ampare teker. Gong teker peda. Lamun peda Pak Abu Tedung. Tidak cerita apa bu. Jadi apa nih tedung? Tedung ya. Woi, Joko. Woi. Hai. Si Tedung. Kaso jadi. Terkemah. Eh. Hari lain nabu kebut Tedung. Jadi apa? Bani tedung. Nabe. Jadi gila arao. Mas. Dalam ngacopok ke dalam ntar Tedung aja. Iya. Pacelena syukur ya. Gong tamoya dateng. Lamun dateng ampare teker. Gong teker peda. Lamun peda tambel tetel. Gong tetela bau. Lamun bau bagi kapate. Gong pate namate. Lamun bau
pabungo so. Nit nit nit. Panapuna napso. May kalak kaciri. Si. Gong. Ika para manatatat. Gong. Nape? Kuni ibang. Kaya mada kone ebang ni ko beto nawan man. Ada masih kasak naratin Januko. Kini ko bi ora subut terus masih niko. Iya. Aka dia saya sering ngeles masih iku. Oke. Ane ko masih puspo dari koran man. Puspa. Ropaipun mangkin Raden Janoko parnengen rempade balanangan jagat gunang-gunaring amarta. Kasokan badhe mecil mangkin yereng kelaban rajiipun Retno Warasubadra. Lampakipun ring sebegus Raden Janaka. Kasokan badhe micin ndek paseben yereng Retno Warasubadra. Antosaki Kakang Semar riak sengko kumpola Semar Ngireng Raden akumpola dek paseben minta sabar naremana Kakang Semar laben bagong gelem Raden kalebet sengkok bungana Semar halong polong makneng edina iya makneng edina Semar ngerat sompul pereng geding pola saki mak bebena Semar pangampun lereng seratin minta apol dek beramah sedek beramah saloneng oler nang kana muntu mata maeta pure Semar benalongi pinter cacana dosa patak lebur setak lebur Raden Janaka parnengen ripande balanangan jagat gunang-gunaring amarta. Kasokan badhe ngaturake pangandikaipun mangkin Raden Janaka.
Ngestok kita bu Raden. Dadi mayuk sak bulan kok ya Arya muka parempe kening dina. Eki. Parlo kelu mayuk tina juna waro Sri Kandi Arya antos kelu semari. Ah ngiring kasokan epon ajunan Raden. Iya, Arya masih nyebrang dari ongkoran semari. Oh iki. Gong. Nape? Arya Sri Kandi rasi musik engaan gong. Oh, oke bener. Lain muntin aja nih kaban waro Sumpatra. Tak pada. Salo, semun Sumpatra. Oke kok lembuk. Ah. Oh, mau Sri Kandi sila entes tiga. Oh, petes lotes. Oh. Kau lengki duh Kak Mas reng sepatot pona apa mak kapar tuwen Kak Mas ngiring atore oning reng sekenteng pangeran katon telak mak topi tapi de jemak kepe aki Kak Mas kalak kau lemak pipa api bibir bemak keke aki Kak Mas duh muntinaju Arah apa? Oh besang bermarasana wakan iko Ya tina lah berma boleh yong. Si aku baik banyak ini kok. Latin aja lah kau jipon yong. Arah apa dia Sri Kandi? Angke. Bangki bermana buat nak? Aku baik banyak ke. Buat nama bu apa dah? Cikol lagi buat nak. Kene kok. Corongan melecobik telok satale Kak Mas patot kau letak kerongan ampun abit tak nangale asal beracalana saking tade pangancengan korang sabar dek beremah saking tade pamikiran Kak Mas man apa boy rawak nak? boleh mendik bini pada nanti na juara Sri Kandi son man boleh Maksudnya? wah lain bini na boleh man Arah apa bini nuana? bini na boleh bibir kan tepes wah kondis tiga petes man pajajaan man Iya wah boleh monde nape nompo alaku kerwa nompo misalnya nompo kabeli alako boleh pas sabulan tak ada mole oleh sabulan bulan mole tak akibat mole pesye iya ngocak bini bula bas aduh mak mole mata mati di sana orangnya keng pon kadung banyak kompoy wa bula iya cek nyaman romantika kehidupan marah jari aja gong engke garua mak lain suara nanti kabon apa nah Gak suara nah. Awon lang kok. Tak tahu mau netapok bibir. Ya. Asa leber calana pote akal lampi mak berna celeng Kak Mas korang sabar dek remah boleh bila apolong kau le tak lebet sana montak merah kalam pia kata neng koning kalam pi putih montak kera tak tapang kia teroning apang ki boleh los alos teker
to bele lamun cangkir cek pangilit mun patolos niser kabule cek apekir de orang lain boh Ariba ke garua Ari Bagong Ariba oh arajaan cerikan di otak-otak masih bilu Latina Dano kokoros ke Latin garua ini nama ampun numpuk bini koros Benih jak serikan dia walaupun pabrik tahu ben tempe engke nyala aja bahkan ampas iya namanya engka deli maralek ki bocah ke gelule matorengki ka emas pendet Latin oh pendet marah ki babu ambon gelu kan mangkana gong oke mon Ratin ada semak ka pabrik tahu bak narati ajeng ra bana tolongi engke garua boy tolongi orang ala aing kadeli cek bagi ka sape beremaman cek bagi ka sape ana be bagi ka janoko nombok tak oleh kene ka ora tora Semar telum nge Ratin Estona Arya Tina Juna Serikan di la kumpul Eki cuma kok satya-satya tikar pikiran siang kalaben malam Eki soal mikire anak Abimanyu kalaben Siti Sendari oh masalah ipun anak Siti Sendari serangan Abimanyu iya saya karek kong ajunan Ratin Arya Siti Sendari ning Edina la abit bede ning Edina bede kurang lebih 3 bulanan Eki belakan aduh sok aduh so eko caki aduh so iya enje tade amitan nade kangkok temu moro-moro bede ning Edina bah kidu ka bere maaf boleh Ratin lucu apa sih ojo ke gini ambil iya cuma kok si teti parembegen malah mau gedeki sabab kok mereng kabar cek Kak Emas Darmo Kesumo ada bekal mecil denya antena akumpola de enak semari amon mecil kakak into deki paring aki onin dek karatin ba Darmo Kesumo male langkong saya male go besaju nang gadit perhati iya Arya masih akad yang ngeleser dari ongkoran masih kiratin Prabu Darmo Kesumo iring kelaben Raji Epon Dewi Durpati tore-tore Kak Emas yerengan tore-tore mak yereng panjenengan mon ngadep mak du ngadep Kak Mas tore-tore mak yereng panjenengan se ganteng laki kaula Kak Mas duh reng se ganteng Kak Mas laki kaula nah ini kok akumpul kabeh pon Ratin Darmo Kesumo sarangan Durpadi adalah pada along polong dinak gong lah oke ayo edi ngaki apa ada kisah pasti parembekan kok ya kok tak tahu kia aja gong oke di ngaki wan ada dia mungkin anu terkentor wan boleh oke seka di memangkin Prabu Darmo Kesumo ampun Dr. Adu Adep asenengan Raden Januko melana mangken mator kaben epon Prabu Darmo Kesumo le
Janoko estonang kok duke ngadep dek kabeen tadek lain le engkok ngeding kabar cek Siti Sendari Arya labodi dia kurang lebih 3 bulan kecilin mator engki Kak Mas cuma ten kula panikah heran Kak Mas dek ka anak Abimanyu moro-moro pas aki bebekala Siti Sendari Kak le jeria le apa kok si Titi Ika dalam bekir kira-kira Kak Mas Bathara Krisna Arya tahu apa tuh Kak Mas ten kula panika ki belum ngaoningi Kak lah nanging ten kula panika maksial bedepon apa Kak iya mayu antos ebek telepon mangkin sekak di maparembeken panika ki belum lastare ebreteki dek karek acopa panika geger katana ki belum kes oneng-oneng mangkin Prabu Sri Bathara Krisna juga nyiring kelaben Raden Gatot Kaca ngagredep mangkin jalan epon Prabu Sri Bathara Krisna juga Raden Gatot Kaca estonang kok duke depak dek nak tanduk tanpa tahu dek kabe enjek sial artinya tak usah kalak sial dalam pikiran kong langkung dek panjenengan Nyai Prabu Darmakusuma matur engki Kak Mas lek januko tadek lain kok duke tanduk dek kabe ngadep iya Arya mikir kok anak sedua Abimanyu kelaban Siti Sendari 3 bulan Arya artinya nyinglah dari negara Drawati tanpa pamit dek kangkok engkok bingung dalam hati dukeng kok depak dek nak engkok tahu dari biang cek Siti Sendari kelaban Abimanyu Arya debe dening dina artinya tak amit dek kasih kok tak tahu cek sialaring tua mak pas muro-muro Arya mailang artinya mingget nyinglah dari negara Drawati duh Kak Mas dan kula juga heran Kak Mas langkung 3 bulan panikah anak Abimanyu kelaban Siti Sendari bedening Eka Dinto juga dan kula panikah tak oning mak pas moro-moro panjenengan tanduk dek Kak Dinto artina Abimanyu kelaban Siti Sendari panikah tak ambil dek panjenengan iya lek lakar bener ocaan bean mak pas engkau tak ada regana dek Kak anak Abimanyu juga ada anak Siti Sendari makin dimin Kak makin diminten kula nembelin anak Abimanyu sebedening iyong koran Semar dalam marah Abimanyu artinya telok sebede iyong koran kelaban bekala Siti Sendari eki Ratin nyon yong nyok tiga berumah tiga wah nyanyi nyok botol leer tiga berumah ya ay mon pada pes ayo nyanyi nyok tiga ay mak mereng tiga iya enggak lopot siapa celoka Janoko wah mak Janoko aja celoka tiga apa Lutfi oh, Lutfi ya Lutfi wah Abimunya Tin, oleh Tin, kalau awaleng Tin, demak awaleng pula. Iya, be. Demak tiga man. Mayo. Ada ereng Ratin gini kok, anu anak Abimanyu. Engki be, toreten kula ereng be. Mayu lek Siti Sendari matur engki Kak Emas
aturake sempe songkem den kula dek panjenengan Kanjeng Rama. Iya nak. Etare mas sempe songkem mabe. An mo kedete cimat ning itenaten kok. Melanang kok duken nimpeli be nger Abimanyu. Ariang kok kade tengan matuana be an Kak Mas Sri Bathara Kresna. Menurut laporan anak Arya be anduk ke bedening idina 3 bulan abite kelaban bakal Siti Sendari. Rama tak alarang nak. Sabab Siti Sendari menangkap kalabaan tapi aturan mayu angkui. Markeun nger bean Arya bedening idina 3 bulan tak amit antara kasastran Madukara. Dadi Kak Mas Bathara Kresna matuana beun Arya bingung. Artena tak tahu beun cek bededina. Bener apa nje? Beun tak amit dek Kak Mas Bathara Kresna. Duh engki Rama den kaule tak amit Kanjeng Rama. Ya. Estona den kaule takok rese amit takok tak paringake Rama. Geni kok salah di kaya. Cek sing tak amit kan tak kacau nih kok kan. Sing amit tak nyok nyok di kan. Aye no minggo yong. Ger Abimanyu nak. Beun mak pas tak ngangkui adat Parnata. Estona kok memunduk beun nak. Tugas ning apai artena ning Sidik Wacono. Pamunduk bening dina. Mali tau adat Parnata katimuran. Jadi mali tau kasupanan. Mak pas beun jadi ating kakan tajirian ger. Man sih. Man. Apa? Oh, palang ya nonton. Mak bisa balang. Palang beda bini ngajar anak ano. Bo. Palang ya nonton. Bo na cacau na. Kene koro belake dalam bini. Jong. Nape? Jong. Engki bo. Tika sana tak habis sebo. Saya sebo ni kau biasa na. Mak bisa buat cik Ria Kanjeng Rama bo. Ya, jadi binin beun jong. Engki ning ibu di bini buat ning Kanjeng Rama bo. Oh. Pak Waris panjang ke nyari lain ni jong. Ana apa man? Baik dia dem kakak punya kayak gua. Oke. Oh, belis ni kok. Saya laki sebo kasih bini barang aja dah. Oh, nger. Hello? Abimanyu nak. Ha? Satya beun minta sakit kolen abanje. Beun lang artena beun cet lakalerong. Tantu nantin, tantu. Duh Rama, sapora dan kulit panjenengan Rama. Kurang ajar wan. Aduh. Kurang ajar wan. Mata aturan buat mata amit dek karintuan. Nika gerpas nah. Tak tahu man. Oh, balang. Tina perkara matuana dan nul lagi. Nika din, mangken ban mokol mon ibu di jak mokol ben. Ya cuma kaco. Perkara matuana urusan nagaul lagi won. Patenang won. Nger, Abimanyu. Marah. Bean ngakoni apan je. Engki be. Den kula kalero Rama. Sengak beun tak kan tajeria. Engkau tak kira duka ngajar beun. Mak pas beun andi tengkakan tajeria. Duh, sapora den kaula Rama. Nebus kasalaan den kula dek panjenengan. Mahataya ajar den kula Rama. Pate den kula tak pan punapan Rama. Kurang ajar beun. Tampu benta beun. Iya. Kurang ajar. Kokol lah. Mate beun sat-sat ya beun. Ih. Man. Pangak nikah. Lah nikah. Ratin tak pati angko mukul. Malay jero ni kaya. Engke man. Hoi. Ratin tak pati angko mukul lah. Ya. Takut tak gonjeng mulai lagi. Cek takok ni logo lah. Amak nawas ya. Ki babat dematin mo takut kau lah mukul atin. Mon matuana. Belis cana kau udah lagi bon. Nger. Abimanyu nak. Engki Rama. Ngak ria boy ya. Sakalian ria beun. Cek kena edu kalen. Duh engki Rama sapora den kaula dek panjenengan Rama. Saporana den kaula dek panjenengan. Iya. Iya kok nyaporakake dek kabean. Kak Mas Sri Bathara Kresna. Dadi saat mangkin den kula sapora dek panjenengan. Dadi mangkin eko cak den kula panikaring sepuh dari ring lalaki dan kula mangkit nyabuk bulan tor pananggel dek panjenengan tanggal 15 bulan Recep Kak Mas kapinah anak
Abimanyu kelaban Siti Sendari. Le janoko. Tiba ini set-set ya maka bina anaan Abimanyu kelaban Siti Sendari. Iya nariman. Bukel dalam hati. Engkau angentosa ning enak Dorowati marah deki jerah Siti Sendari teraki dekah Dorowati. Mator engki Kak Mas. Jaya Prabu tarbo kesubuh. Saat mangkinten kula pamit dek panjenengan kaangkui berangkat dek kah Dorowati. Matur engki Kak Mas ngering kasukan ipun panjenengan Kak Mas. Jadi been isat-isat ya lah nyabuk bulan deka Mas Bathara Krisna. Iya tak apa-apa. Malarmu ke jodoh beristunya akhirat bi Abimanyu kelaban Siti Sendari. Matur engki Kak Mas. Malarmu ke pon apa Siti atur epon panjenengan. Iya. Ger Gatot Kocona. Marabeen eko caki sastrio pringgundane benteng ngaring Marto. Jadi takut berdepan apa ning luar pasir pendina marah bean berangkat dari dina mat ngamati bede ning enak kering amarto ya. Geus tua kita pun panjenengan Kanjeng Paman. Sak mangkinten kula pamit dek panjenengan. Iya tina nak. Dadi mayuk bean esat-esat ya. Noro asing kok dek Kang Amarto sabab engkok nek bade kapentingan dek kabeen nanging tak bisa ya torake ning dina. Matur engki Kak Mas ngering panjenengan yering asrengan den kaula. Iya, Alek Durpati mayuk bean ereng engkok dek Kang Amarto. Matur engki Kak Mas ngering kasukan epon panjenengan. Niko kare Abimanyu niko. Kare Abimanyu. Oke. Satya kan labakto Abimanyu para senengan. Oke. Masa kau dapat kok ageng gua kok dia. Benten madak. Catore madak. Ratin. Iya Bu. Kaula saporana kampian. Iya. Mangkana ibu diarem pian nek kamu entara ka eman aku tuh pamit. Karena apa? Eko cak dengaring sepunika Pangeran Katon ipun ajunan. Iya, mayuk be ka ongkoran ya be. Engkok bedebek rempek laban be ening risa. Hah. Toretin. Mayuk Siti Sendari. Matur engki Kak Mas. Para ajunan simulja Saka dito acara kesenian topeng macan putih manami koranya nangake dalam pameran dan gula atas nama dalam suratin nyok maaf secara jarajen ya heri kelabun ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.